Mayong adlaw mga higala, this is your Maestra Judy. Welcome to Cebuano 101 YouTube channel. In this video, we will learn the top 30 Cebuano travel phrases. Before we start mga higala, if you are someone who would like to learn Cebuano in a more structured way, I have online programs available on my site, Cebuano101.com. Let's start! Kumusta? Hello. 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 Kumusta? Hello. Hello. Goodbye. Bye. Bye-bye. Goodbye. Bye. Bye-bye. Yes. Oh. Yes. Oh. No. Dili. Dili. No. Dili. Dili. Please. Palihog. Palihog. Please. Palihog. Palihog. Thank you. Salamat. Salamat. Thank you. Salamat. Salamat. Excuse me. Tabi. Tabi. Or, excuse me. Excuse me. I'm sorry. Sorry. For light mistakes. Sorry. For big mistakes or heavy mistakes, pasayloa ko. Pasayloa ko. Pasayloa ko. Do you speak English? Kabalo ka mosulti og in English? Kabalo ka mosulti og in English? Do you speak English? Kabalo ka mosulti og in English? Kabalo ka mosulti og in English? I don't understand. Wala ko kasabot. Wala ko kasabot. I don't understand. Wala ko kasabot. Wala ko kasabot. Hi mga higala, if you have extra time, please do check out all my books available at any Amazon marketplace. Could you repeat that please? Informal. Balik ka daw palihog. Balik ka daw palihog. Formal and more polite. Pwede nimo balikon palihog? Pwede nimo balikon palihog? How much or how much does it cost? Pila. Pila. Or tagpila. Pila or tagpila. Where's the comfort room? Or where's the toilet? Asa ang CR? Asa ang CR? Can you help me? Pwede ko nimo tabangan? Pwede ko nimo tabangan? Can you help me? Pwede ko nimo tabangan? I need a doctor. Nagkinahanglan kog doktor. Nagkinahanglan kog doktor. I need a doctor. Nagkinahanglan kog doktor. I'm lost. Nasaag ko. Nasaag ko. I'm lost. Nasaag ko. Let me buy a papalita ko og. Let me buy a papalita ko og. When you say papalita, that means you ask the permission to allow you to buy. Let me buy a papalita ko og
What time is it? Unsa nay oras? Unsa nay oras? What time is it? Unsa nay oras? Can I have a glass of water? Pwede ko mangayo og tubig? Pwede ko mangayo og tubig? Can I have a glass of water? Pwede ko mangayo og tubig? Can I have the bill, please? Palihog ko sa bill. Can I have the bill, please? Palihog ko sa bill. Can I have the menu, please? Palihog ko sa menu. Palihog ko sa menu. Can I have the menu, please? Palihog ko sa menu. Can I pay with a credit card? Pwede ko mobayad og credit card? Pwede ko mobayad og credit card? Can I pay with a credit card? Pwede ko mobayad og credit card? Can I try this on? Pwede ni nako masukod? Pwede ni nako masukod? Can I try this on? Pwede ni nako masukod? Can you call a taxi for me? Pwede ka motawag og taxi para nako? Pwede ka motawag og taxi para nako? Can you call a taxi for me? Pwede ka motawag og taxi para nako? How do I get to... Unsaon pag-adto sa... Unsaon pag-adto sa... How do I get to... Unsaon pag-adto sa... Is it far from here? Layo ba na gikan diri? Layo ba na gikan diri? Is it far from here? Layo ba na gikan diri? How far is it by car? Pila ka oras kung magsakyanan? Pila ka oras kung magsakyanan? How far is it by car? Pila ka oras kung magsakyanan? How far is it by bus? Pila ka oras kung magbus? Pila ka oras kung magbus? How far is it by bus? Pila ka oras kung magbus? Can you help me book a tour? Pwede ko magpatabang book og tour? Pwede ko magpatabang book og tour? Can you help me book a tour? Pwede ko magpatabang book og tour? Can you help me find my hotel? Pwede ko magpatabang og pangita sa akong hotel? Pwede ko magpatabang og pangita sa akong hotel? Can you help me find my hotel? Pwede ko magpatabang og pangita sa akong hotel? Can you help me with my luggages? Pwede ko magpatabang sa akong mga bagahe? Pwede ko magpatabang sa akong mga bagahe? Can you help me with my luggages? Pwede ko magpatabang sa akong mga bagahe? To all my patrons, top 100 travel phrases is already available on my site. Please do check out online program day 109. That's the end of our top 30 Cebuano travel phrases, mga higala. Please subscribe to my YouTube channel as I will make individual lessons of the phrases that I have shared with you in this lesson. If you want to learn more about our Cebuano language, do visit me at Cebuano101.com. Daghang salamat mga higala for today and amping mo kanunay. Bye!